विशेष लासिनोन तिनी चुरी जोन खाबा सपन नाला राङला मिनै मला चुरी आसिङ राङ मला अनि जति जना चुरी भुटान देख मोबा ध्यान दि जुमरी जोन खाबा अनि चुरी आखे मेमे आसिङ राङला साइन अनुसारला फ्याफुल्ला अनि जति जना फेसबुक रिम अनलाइन चाहिँ च्यावन मला नै सबैजना चाहिँ जुमरी खाबरा खामसे पनि तिनी फेसबुक अनलाइन हान्दै च्या भन्दा नै ngala सेम हान्देन ध्यान दे याङ हिन थिसिनुन फेरि नि फ्याफुल्ला थुचे छे अनि इसुला छान्दी तिनी ngala एकदम खुसी दान मला खुसी ताजी ताङजी हैन तिनी साचन पाङजी मिसम चाहिँ आई थिंक तिनी याङला सबसे भन्दा धेरै हाइस्ट पार्टिसिपेन्ट राङन मला चुरी लिस्ट 44 राङ मला तर चुरी याङला करिब कम से कम 100 150 राङ मला नीतिनी याङ रोताजी वदेश लाम खेरे सबसे थी सबैसँग या थिसिनु परमेश्वर लु याङला मलम चाहिँ परमेश्वर थियो मला अनि याङ चाहिँ लु परमेश्वर एकदम महिमा पिन्द होला अनि तिनीलाई वचन दि याङ वसो निब भन्दा हात छ चाहिँ ngala रिक्वेस्ट नै अनि याङ चाहिँ सेवा गोवा अनुसारला थायङ भन्ने हो तिलाइमा है याङला गुङ्रे पास्टर नेपालला पास्टर रबर्ट कार्थक जुन चाहिँ एकदम याङलाई हिमालय क्षेत्ररी नेपालीला गुङ्री धेरैन दुःख लासिन धेरैन प्रौला गेलावा मी है एकदम नाम चलप्तावा नाम तिक्तासी थला मिन तिक्तासी चलप्ताजी ते पास्टरला टेलिभिजन थेसे ज्याबा परमेश्वरला गेलाजी आदोबा परमेश्वरला वचन आदोबा लारी थेना लाजी दोना लाजी ओसो दार्जिलिङ हान्दै जुन खासिन ओसो नेपाली 1959 हान्दै सेवालावा है पास्टर प्रौला यारी है तान्दै सेवा मला है तिला ओइमा पुनु जम ngaइबी पर्सनली ngaइ हेरेम स्यापला चु भुटानले जुन खाम्बा थियो अनि भुटानले चुरी खासिने उनचे सेवा छाम्न लाजी अनि नेपाली नै ज्ञानेश्वर चर्चरी निसिन पर्सनली स्याप्सी नै खाबा हो अनि ngada धेरै याद मला अनि परमेश्वरला राज्यरी सेवा मला अनि तिरे कुनो याङदा सबै त निशान मला कि याङसे थे मेमेदा याङसे स्याप्तला स्यापा तयार तादोला तयार आरेम मिले तिनी तयार तादोला परमेश्वरला छन् वचन थेसिनु है याङला सेम तोर मार क्लाङुन मलाई छ नि याङला सेम द चाहिँ सिधा पक्का परमेश्वरला वचन ढंगरी बर्सिनु थे मेमे द चाहिँ याङसे स्यापर खामदोला याङ तयार तादोला तालगे आता सबै या छ्या थिसिनु स्या नहोदा सबै दोदोला हालेलुया याङ स्याप्तला थे मेदा अनि त्यहाँ डाँडेगा राङदो द चुन रिक्वेस्ट लादो जी है ngala चुन अन्तर बिन्ती मला ताने याङ एकछिन थे मेमेला लागि याङ सबै तिर एकछिन मैन चिसिनुन प्रार्थना लासिनुन परमेश्वर आप त थुचे छे फुलगे परमेश्वर द याङ थुचे छे फुलगे टेलिभिजन परमेश्वर आपसे बोर्सिनु तोर सेवा मला राङ सबै से प्रार्थना लासि शुभो हालेलुया 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 परमेश्वर आभा धेरै थुचे छ मला परमेश्वर आभा राङला जा डाक्टर साँच्चै नै रबर्ट कार्थक त येसे बोर्सी सेवा मला चुरी 95 वर्षसम्म चुरी साँच्चै नै नेपाल चु हिमालय क्षेत्ररी सेवकाई लाबरे धेरै आशिष पेन्जी ज्ञानेश्वर चर्चरी मुबा राङ साँच्चै नै पास्टरला परिवारका जति जना सम्मला ते परिवार जनी परमेश्वर यसै शान्ति आनन्द पिनो ते सुखित परिवाररी साथै साथैला जा पास्टर सामेल कार्थक नै बिमार मला बिसी थेबो मला आबा यला यारी फुल्ला अनि थेला चाङ द सिस्टर सुइङ द नै यला यारी फुल्ला थेन परिवार रि मुबा थेन मण्डली रि मुबा संगति रि मुबा जति जना दानी सुखित परिवार कता परमेश्वर आबा यला यारी फुल्ला विशेष गरी नेमेदा एसी परमेश्वर आबा बोर्सी तानो मला यला दाइने यारी थानो मला परमेश्वर आबा दाने उनी दाने चुरी संसारी उनी छम छुटे तासै पनि परमेश्वर आबा उनी तिरे ते नेमेदा पक्कनी स्यापर उनी तयार लासिबिन परमेश्वर आबा प्रभु यदा धेरै थुचिचे देशन थुचिचे यीशुला छान्डे रितला आमेन लसो दारे याङ परमेश्वरला छन्म बचनी सिदन निगे चुरी ngala याङला लेङबरी परमेश्वरला वचन आरे र पनि nga चुरी याङला मदन आसिङदन रिक्वेस्ट लादोजी तिनी चाहिँ याङलन लेङबरी परमेश्वरला वचन यसो पढला सिपिनो ध्यान दे चाहिँ यसो उल्टा लाला मेथ्यू 14 ला है मती 14 ला 22 आले सरी एकछिन है
चुरी त अलिकति डिस्टर्ब ताज्यो ल मती 14 ला 23 शान्ति पर्सिन 32 सम्म मदन आसेङ लु ह्याङ्लो ल्याङबरे अलिकति पढ्ला सिपिन ल्याउ कि ओरो खालरी तामाङ ल्याङबला ह्याङ्लो परमेश्वरला छन्बो वचन होला ठीक मला ngaden mola ngai lala 14 ला 23 नि सुङजी ल 23 शान्ति 32 सम्म मती 14 ला 23 अनि 32 सम्म सुङजी हैन ल ल चुरे याङला छन्बो बचंgai पढले थिएनला हेरे त मिगाती पुइसी जिनमाइनछि येशु रांगिकजी प्रार्थना लाबारे गंगरी फेरजी थेरी न्यासेदोना येशु गिकजी मुबा थेदुइरी चेला गादे क्रेसी निबा दुगा समुन्द्रला कुनिग्याम लानन थारेङ दोसी जिनबा मुबा तासैनन लाबा उल्लो ग्याम खाबासे लामा समुन्द्री छाल रेसी थेनी गादेदा क्यामसङबाटी निबारी गारो ताबा मुबा शियोला 3 बजे रिक्यार येशु समुन्द्र थोरी ब्राबन थेनी गाडीपट्टि फेपखाजी चेला गादेसी येशु समुन्द्र थोरी रासी फेपखाबन लाबा मराङसी चुमी मंगनुन हिन्ना बेसी थेनी गादे लोङसी क्रिङजी तारा तुरुन्दन येशुसी थेनी गादेदा भंगलाउ nganon हिन्ना आलोंगो बेसी सुङजी जामेनसी पत्रुसे येशुदा प्रभु रांगनोन इन्साम ngaदैनन समुन्द्र थोरी रासी रांग मुबा ग्लारी खाउ बिसी सुंगो बिसी बिजी येशुसी लुक खाउ बिसी सुङमाइनसी पत्रुस ढोंगा ग्याम फेफसी ढोंगा ग्याम फाप्सी येशु मुबा ग्लारी निबारी समुन्द्र थोरी बराबरी छाइजी तारा ग्रेन लाबा खाबा मराङसी थे लोङजी लोङबासी लामा थे समुन्द्री डुबक तबारी छाइजी जमयनसी थेसी प्रभु नाता जोगबलाउ बिसी क्रिङजी येशुसी तुरुन्दन पत्रुसला या चुङसी खाइएला विश्वास तेसी तिक्दा संगलाबा बिसी सुङजी येशुदेन पत्रुस धोगारी क्रेमायनसी लाबा माजी जमयनसी धोगारी मुबा चेला गादेसी येशुदा फ्यालसी रंग पक्कन परमेश्वरला जाई नबिसी बिजी हालेलुया आमेन वाह हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया चुरी ह्याङसे परमेश्वर है चुरी छन्नु वचन ह्याङसे दाने थेजी हैन छु छन्नु वचन रे ह्याङसे चुरी थेमा खेरी हैन 22 भन्दा पनि 23 हान्ते मात्र चु खण्ड थे मैले चु घटना गीत मलाई घटना रे हैन तावन ताम है एकदम तावा जब थे भीड़ त कान ख्वासी जिन्जी परमेश्वर से थे भीड़ त कान ख्वासी जिनमा हान्ने चाहिँ परमेश्वर याक्लन मिंगे थन्चिनुन चाहिँ प्रार्थना लाबर मलम लाबर लागि केर्से गंगरी सेव ह्याङसे चुरी मराङन मलाई तर इन्ट्रेस्टिङ ल ताम चाहिँ चुरी तिक मलाई बेसम चाहिँ थे नौका समुद्रला गुंगरी मोमसे लामा खेरी परमेश्वर सबै चाहिँ चेला गादे नै सबै नै समुद्र तर्तासिनु केर्से जग्गा निदो बसे लामा खेरी धेरै म तिरो समय निव लामा खेरी त्यो समुद्र त वाछिन केर निदो बसे लामा खेरी थेन नौकाला खाँचो मोम्बा नौका चाहिँ खाँदै मोमला बिसम चाहिँ नौका चाहिँ त्यही समुद्रला गुंगरी मोममा थियो छौरी आरेम्बा म छौरी आरेसे लामा खेरी प्रभुदमतिक मलाई परमेश्वर मी ह्याङला प्रभुदमी सबै थोक शोभा सा जम्बलिङ द सृष्टि लाभा जीवित संसार सबै थोक द सेङ परमेश्वर आइदेन गादा ह्याङ जम्बलिङ मुबा सबै द सेङ परमेश्वर हो परमेश्वर त तिक लाछ म त्यो नगमी मोजै आरेसै त्यो परमेश्वरले तिक मतलब मलाई तर मतलब चाहिँ चुरी खाल्लो मुल बेसम चेला गाते मुम्बा तर चेला गाचे चुरी त्यो इन्ट्रेस्टिङ ताम तिक मुल बेसम चाहिँ चुरी ह्याङ चाहिँ गोदव सेदव चाहिँ त्यो मुना शिवला 3 बजे बिसी प्रेबल मलाई है शिवला 3 बजे रे ननि जम चुरी तर थेन्द ठीक त मलाई सम चेला काटा इन्ट्रेस्टिङ दर उति ओर चेला चुरी गिक्से ओर सबै चेला चुरी मुमा थियो तर चेला गिक्से चाहिँ एकदम चेला गिक्से चाहिँ परमेश्वर त स्यापर परमेश्वर त छ्याम निवर लागि जे विचार लाजी थे चाहिँ खाला मुमा थियो
पत्रुस मुमा तर चोरी चेलाहरू बिचमा 26 री ह्याङ चाहिँ चोरी अलि 26 री ह्याङ चाहिँ धेरै पढ्ला मिसम चाहिँ 26 जना 25 26 री त्यो टाइम मिसम चाहिँ आओ जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहेको देखे तब तिनीहरूले यसो भन्दै डराए चेलाहरूले देखे बियो मलाई चोरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम चाहिँ चेलाहरूले देखे बिसिप्रियो मलाई चेला काছে चाहिँ म्राङ्जी बियो मलाई नि अनि ध्यान अलिक मार्से दोमा थेलन दिला खण्डरी हाँसे च्याज मिसम तब तिनीहरूले यसो भन्दै डराए म्राङ्जी तर तिनीहरू यसो भनेर डराए थेनी लोङ्गो मला तिनीलाई दिन्दै ह्याङसे परमेश्वरलाई वचन थेव मला गोव मला सेव मला थेव गोबसे चाहिँ तिको परमेश्वर त म्राङ्ग हो तिनी ह्याङसे म्राङ्से पनि तिनीलाई दिने चाहिँ ह्याङ तिक्ता मेरो मिसम चाहिँ ह्याङलाई सेमले शङ्खा मला जो मुना इते नोना 3 बजे राति मुना 4 बजे रात्रि चु तिको हो तर थोरसे देरी तिक मलाई मिसम अरे थिम प्रभु न हो बिसी नै थेन्ची प्रभु चेलाहरूले देखे बि मलाई परमेश्वर चाहिँ त्यसलाई तर्सेर खण्डरी एला खण्डरी अनि बिला खण्डरी चाहिँ थेन्चे शङ्ख ला मलाई लोच्याको त तिनीलाई दिने ह्याङ आफै त ह्याङ त विचार लागे ह्याङ चाहिँ प्रभु त याङो मलाई प्रभु मलाई बिसी ह्याङ चाहिँ थायङो मलाई सेव मलाई प्रभु चाहिँ चङ्गाई पिन्न प्रभु चाहिँ ह्याङ त स्वर्गारी बोर्ला परमेश्वर हदै बिसी ह्याङ चाहिँ विश्वास ला मलाई तरै पनि ह्याङलाई सेम चाहिँ खानपट्टि न्योन मलाई तिनी थेला मार्से अलिक खर्न थेन्तिक गर भने सम चाहिँ थेनी महँगा हो के बिसी लोङ्गो मलाई तिनी ह्याङ प्रभु ह्याङ सिनुन साँचन परमेश्वर हो बिसी ह्याङ चाहिँ विश्वास ला मलाई कि त परमेश्वर है तिनीहरू डराए बियो मलाई भूतको हो कि माङको हो कि बिसी प्रियो मलाई है त्यहाँले 27 पद रीतिक बिरोसम तर यीशुले झट्टै तिनीहरूसित यसो भनेर बोल्नु भयो साहस गर मै हुँ गान हो नडराऊ बिउला नडराऊ बिसी बिउला त्यहाँले 28 पद चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मलाई प्रभुले चेला गर्दाखेरि सबै मुङ्ग थियो त तर वाइ तिले चाहिँ पत्रुससित प्रभु ngarai the samundra thori khabar pino ye moglari ngara khabar pino bisino Petrus den seri priyo mala हालेलुया तिनीलाई दिने ह्याङ खातो मलाई त्यो पत्रुस राङमा पनि मलाई कि तोर्से अरु जम्मन मोबाइल राङमा चेला राङमा ह्याङ सबै चेला हो तिनीलाई दिने नि प्रभुलाई गे लाभ जति सबै चेला हो ह्याङ सबै जति ह्याङ चाहिँ पास्टर एल्डर डेकन टिक बिना ह्याङ चाहिँ बिमना तर ह्याङलाई सबै त जिउमार पिनो मलाई परमेश्वर चाहिँ तिनीलाई दिने विदेशे लामा होदेशे लामा खेरि चुरी च्याको त त्यो पत्रुस चाहिँ प्रियो मलाई नि आउ पत्रुसले भने हे प्रभु तपाई नै हुनुहुन्छ भने तपाई नै हुनुहुन्छ भने ती चेला अरु चेला चाहिँ शङ्खम लाजी लाजी दोलन तर पत्रुसले नै अझैसम्म शङ्खन लान मलाई प्रभु द जाँच लान मलाई आर यु श्योर ये साँच्चै परमेश्वर हो त बिचिनो त्यसै अर्को जुबो मलाई क्या पत्रुसले नै तिनीलाई दिने ह्याङ आफै विचार लागे ह्याङ चाहिँ परमेश्वर त साँच्चै परमेश्वर हो बिसिन विश्वास लाग्यो मलाई के परमेश्वर आब बिसिन ह्याङ साँच्चै ह्याङलाई से मान्थे साँच्चै ह्याङ चाहिँ किन्नु आइपाङमा राम राङदुको खातो मलाई बिसिनु राङरा आफैसिन सियो दोला थिए राङदेन परमेश्वर आब परमेश्वरलाई राज्य रि सम्बन्ध चाहिँ खातो मलाई गाइपाङमा राखम राङ से विचार लादोछि त्यो सम्बन्ध चाहिँ खातो मलाई राङसी कोदोछि सिएदोछि चुरी त्यो पत्रुसले नै शङ्का लाग्यो मलाई यी साँच्चै परमेश्वर चाहिँ हो हिजम चाहिँ है गादा नै थेरी खबर पिनो तर ह्याङलाई परमेश्वर आब खात दाय काते माया लाग्यो ह्याङलाई परमेश्वर आब अल्फा एन्ड ओमेगा है ह्याङलाई परमेश्वर आब चाहिँ खातो हिजम चाहिँ परमेश्वर चाहिँ खातो विषय सुङचे पत्रुस त हे पत्रुसले भने हे परमप्रभु तपाई नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईकोमा पानी माथि आउनलाई आज्ञा दिनुहोस् अझै आज्ञा हेतुन मलाई फेरि पत्रुसले ह्याङदम आज्ञा जब ह्याङ चाहिँ परमेश्वर त विश्वास लासी कुनु प्रभु त ह्याङ चाहिँ पक्का विश्वास लाग्यो कुनु ह्याङ त आज्ञा अधिकार सबै थोक ह्याङलाई यारी पिनो मलाई त्यो साँचा त्यो चाबी परमेश्वर चाहिँ ह्याङलाई राङदुदा गादा ह्याङ चाहिँ जम्बुली मुबा यीशु क्रिस्ट जीवित परमेश्वर हो बिसिन विश्वास लाग्नु काता
सबैलाई यारी फुल भयो मलाई तर Amen. चुरी परदृश्य नै तिक्ला मलाई ये साँचो परमेश्वर होइसम चाहिँ विषय अर्क अझै जोबन मलाई nga त लु त कतिको हो छिम यसै nga त क्युरी खबर पिन हो त ये साँचो हो ये शक्तिशाली परमेश्वर हो ये खाप खाला परमेश्वर हो ये क्यु थोरी बराबर जो अचम्म तेन संसारला मिसे च्याम तावा ताम्नु न हैन क्यु थोरी खाला चाहिँ बराबर कामला साइन्टिस्ट हाजा साइन्टिस्ट गाछेका छु जाज का त्यो सोचिनु नाना थकरलाई मिसिन सोचिनु फेरि बराबर मलाई त हैन तर तिमीलाई होदेला तिमी हैन ये साँचो त्यो क्यु थोरी बराबर ये खाला चाहिँ हो त प्रकारला होस्प प्रकार चाहिँ पत्रुसे चुरी परमेश्वर त जाँच ला मलाई पत्रुसे नै त्यो चाहिँ पत्रुसे विश्वास अलावा हैन र परमेश्वर त हात थेनि प्रभु ईश्वर छ्याम बराबर दिनुन परमेश्वरलाई ढुकढुकी थायङमा परमेश्वर चाहिँ खातपखाला अचम्म के लाभ मेरिकल थे चङ्गाई लाभ छुटकारा लाभ बिमारीका त त्यो बिमारी मौका त ज्यान लाभ परमेश्वर थेन मिसे राङ्गो मुला थेमन्दा अलिक हात छ चोरी 5000 जना त देशे परमेश्वर चाहिँ हैन 5 रोटी गेङ गो निसे ख्वाब चाहिँ थेन मिरे अन्छङ राङ्गो मुला Amen. छ्याम राशि थाय सेवा गोबा मुला तर पनि पत्रुसे थेकुनु फेरि डाउट फेरि एकछिनै डाउट लाग्ने यहाँ मी खात खाला मी च्याको त यहाँ खात खाला मी हो तिनी राङा आफ्नो विचार लागे हालेलुया ओ लर्ड हालेलुया इट्स अ च्यालेन्जिङ है तिनीलाई दिने यहाँको चुनौती मलाई यहाँ चाहिँ परमेश्वर त म्राङ मारे परमेश्वर त स्याप पारे तर चुरी स्याप मिसिने खात खाला अविश्वास लान मलाई ये साँचन हो त ये फेरि कि थोरी बराबर ये नकल लाभ बियो प्रकार से चुजी प्रश्न लाउन मला तर यहाँलाई परमेश्वर आपसे तिक सुंजे कादेसम्म माया लाजे अगापे माया लाउ मला थेल दिरे च्याउ त तिक बियो मला अनि उहाँले भन्नुभयो बिसिन 29 है 29 रे अनि उहाँले भन्नुभयो आओ वत्तिन सुंजी ताम बरु तिते आपनि येसे आखाम ये रंग खुत्यो खातराला चुस्मिया हे ngatin छम बराबर लाभ हो ये येला होस्प शक्ति आरे ये केयर न्यू बिसी यहाँलाई परमेश्वर से तेरी प्रभु से सुंबारे ये तिक बिसी आओ जुन खौ बिसिन परमेश्वर से तिनी रांगदा या रांगदुचरी मोबा जम्बन्द जम्बुलंगरी मोबा मिदा हैन याङचुरी तामाङ हिल्सा त हैन चुप्पा भुटान इन्डिया नेपाल जो अरु विभिन्न जग्गा शिवा यहाँ तामाङ हिल्सादन हैन संसारदन परमेश्वर आपसे तिनी खौ जेन खौ विषय सुंसी छौ मलाई तर चुरी च्याको त आओ पत्रुसले ढुङ्गाबाट ओर्लेर यीशु कहाँ जानलाई पानी माथि हिरे ध्यान दे परमेश्वर चाहिँ खौ बिमानले पत्रुसले विश्वास लाजे पत्रुस परमेश्वर होची मिशन विश्वास लाज खौ बिमानले चाहिँ पत्रुस निजी क्युरी ब्राहो मला तर त्यताजी फेरि एकछिनदी दोखला ताम फेरि आँधी हुरी बतास खाजी अनि पत्रुस त संगताजी पत्रुस लोङजी तिनी राङदोलमी स्वतन्त्र मला चु उन्न भुटान नरे चाहिँ सेवकाई लाभरी स्वतन्त्र आरे समस्या बाधा खासिनु चिचु चुरिमनी बतास खाजी उदि खासिनु लोङजी बियो मला नि चु समस्या चाहिँ तिग हो त चु औरी बतास बियो चु क्युला त्यो हुरी बतास चाहिँ हैन नि ह्याङला जीवन नि नाना प्रकारला समस्या बाधा खाउन ह्याङला विश्वासी बढ्तावन लावला ह्याङला विश्वासला कमजोरता लावर लागि चु माङसे तो शैतान दुष्ट सांसे यहाँलाई नाना प्रकार से विभिन्न जग्गा हान्दे थासिनु यहाँ विश्वासले घर लावर लागि शैतान से बङ लाउन कोही बेला राङलान परिवार रे कोहीला राङलान दिम नङआन्दे दिम आन्दे राङला जान राङला खुइ राङला जाचामे चाङ दोगो आबा आन्दे नङरिन आन्दे समस्या शैतान से वसो बाम यहाँलाई लागि दान्देला समय चु होते वसपा समुद्र रे हाताला कोही जग्गा समुद्र आमराङमा मिने त मलाई नि चु भुटानी नि काटे जाना से समुद्र राङ बारे समुद्र बिचमा तिगो छु खान स्यापला बेला हैन होस्पो जग्गा नै मलाई समुद्र बिबा आथेबकला नै मलाई तर समुद्र चुलो एक्जाम्पल हो छु यहाँलाई लागि रे समुद्र तिरो बतास हुरी बतास बिबा तिगो चु समस्या हो
अनि थेला पत्रुसे तिक्ताजी थे लोङजी थे थुरुरु ताजी है ते समुद्र री अनि थे वस्प खामरे थे लोङ बसे लामखेरि थेला विश्वास खोइ पत्रुसलाई विश्वास खोइ ते ओरो चेलालाई विश्वास आरे मारे तर पत्रुसलाई विश्वास खोइ फेरि दान्दे भर्खर परमेश्वर चाहिँ खो बिवा हैन थियो त दान्दे तोर्से दोन परमेश्वर चाहिँ छे छम तामपाङ बा हो क्या हैन परमेश्वर चाहिँ छम थे तामपाङ बा हो क्या हैन दान्दे एकन छिन्दी थेला विश्वास फेरि मागो मलाई तिनीलाई दिने yang बिचर लाए त yang तिनी सेवाकारी एकछिन थिएबदेन हालेलुया प्रभु हालेलुया तनी एकछिन सेवा लादे भर्दैन हैन परमेश्वर एकदम yang सदन परमेश्वरलाई आब्दा चाहिँ खातलासी महिमा लादो बा परमेश्वर आब्दा चाहिँ कनेक्सन है yang खातलासी तासी चिदो बा yang कनेक्सन आरएम बिसम है परमेश्वरले वचन मलाई नि तिमीहरु चाहिँ हाँगर हो तिमीहरु ममा रह्यो भने मात्रै तिमीहरु फल फलाउने छ yang परमेश्वरलाई आब्दै सम्बन्ध आचिरी मिसम yang चाहिँ तिदै इलाबराम यस तिदै आबो रांगदो से तिदै आबो ngaine तिदै आबो परमेश्वरलाई जज सबसम्म yang घनिष्ठ परमेश्वरलाई प्रेम yang आचिव राखम चु पतुस रांग चु चेला थेला अरु चेला रांग yang वस्प अल्फा विश्वासी बिजम चुरी चेउता खादलस गालम परमेश्वर आपसे ध्यान दे थाइंजी नाला चेला गाते चाहिँ नाला थोरी काथेव विश्वास लाभची विषय परमेश्वर आपसे थाइंजी एक्चुअली चुरी यांसी चुरी जानालासी गोजिन चुरी शिक्षा चुला जानालासी न चु बाइबल चु खण्डला यहाँ जाना पढ्दा मिसम खासरी थे मुना ओङसाङ मुना 3 बजे रातिर के परमेश्वर आतो थेरी सोंगरी ते समुद्र रे निब ल त्यो तिरो समुद्र निदो गेन आरेम्बा तिले निबो 12 जना चेला थेरे चेला जति जना मलाई नि परमेश्वर आपसे चाहिँ ज्ञान पिनुन मलाई परमेश्वर आपसे चाहिँ ट्रेनिङ रि बर्बो खास रे प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ रि चाहिँ समुद्र रि बर्बो चुका चाहिँ चु चेला काचे चाहिँ गादा थोरी कतिको भरोसा लामला कतिको भरोसा लाउँछ जब ट्रेनिङ बिउन नि चाहिँ अंग्रेजी हान्ने चाहिँ प्र्याक्टिकल जब ट्रेनिङ रि परमेश्वर आपसे 12 जना चेला त बरन मुम्बा अनि परमेश्वर आपसे थाइंजी चु ngala चेला काटेर चाहिँ गा थोरै चाहिँ कतिको विश्वास मलाई विषय परमेश्वर आपसे थाइंजी थेरी चुरा 31 रुपैयाँ मलाई ए अल्प विश्वासी यु सी है चुरी च्यागे त यहाँ तिनीलाई दिने यहाँ चाहिँ खात पखल्ला चाहिँ परमेश्वर त आप त विश्वास लाओ मलाई ngadam ngai iti sara daun dola yang si tamlan mo pastor ngai tamla ji pastor robert karthak la bare ngala ji iti sara विश्वास मलाई अब परमेश्वर ने अनि रोबर्ट कार्थक चाहिँ सिधन यांगला परमेश्वर आपले स्वर्गीय 100% ग्यारेन्टी हो दान्दी सम्म ngai मेमेला पास्टर रोबर्ट कार्थकले वचन थिए मगिरी ngala जो जिउन दान्ने ने जुरुङ तामा nga सेमले इति सारो दुखी ताइ तर फेरि सेम ढंगले इति सारो खुसी मलाई तिरेको न yang सबै चाहिँ स्याप्ला वदे बिसिन हो थेरै ngara खुसी मलाई मेमेदन छ्याम फेरि लोतावर यांगला बिसिन अनि चुरी yang च्याको त yang वस्पखाल्ला संखा मलाई बिसम चाहिँ yang से परमेश्वर आत्ने स्यापरा हम पास्टर रोबर्ट कार्थक त स्यापरा हम yang भन्दा हात जति जना प्रभुरी सिएजी तेका त स्यापरा हम तर स्यापर चाहिँ खामला गीत त स्यापर खामला जुन चाहिँ परमेश्वर दा विश्वास लाभा परमेश्वर दा विरोध लाभा आज अब गे लाभा मार्से मुङ फेरि मलाई फेरि स्यापकला तोरा स्याप से मार्ने स्यापला स्यापा ते चाहिँ ग्यारेन्टी हो ते चाहिँ ग्यारेन्टी हो त्यसै लामा खेरि तिनी yang खाप्प खाल्ला विश्वासी मलाई तिनी राङ आफै विचार लागे जो 12 जना चेला राङबा से इति सारो परमेश्वर आफ्नो छ्याम ब्राबा छ्याम गेलाबा अचम्म गेलाबा मराङबा मिका चाहिँ चुस्प अल्फा जुरो संख्या लाबा मलाई परमेश्वर आत्ता तिनी राङदो आफै विचार लौ नाने विचार लाला हैन यांगला आफै विचार लागे कि चु राङब चेला राङब yang मलाई तिले ngai तिले चाहिँ चु चेलाला चु टपिक तिनी बाउ हिन्छन् चाहिँ yang चेला ते उनी हैन नि yang चाहिँ परमेश्वर आप छौरिन चिवरा yang मारे चंगै लाबा गेन राङ मारे हामी सबै चाहिँ वचन परमेश्वरलाई वचन चुरी सुंग वचन त्यति ब्रेव मलाई फेरि yang चाहिँ विश्वास चाहिँ लाभ हो हैन थे जीसस फिल्म दि राङमा ते चंगै लाबा भिडियो सो राङमा देन हो yang चाहिँ
तर चेला काछेने चुस्पा अल्फा विश्वासी लाभ चाहिँ चु चाहिँ तिनीलाई तिनी चाहिँ ह्याङ्दा चु वार्निङ मलाई कि ह्याङ जतिजना झन् ह्याङ्मी बन्धन म्राङ मारे त आम्राङ झन् ह्याङ्दम धेरै सङ्ख्या ताल अलिकति समस्या खाइन्छ ओए साँच्चै हो के हैन चुस्पका तालागे बिसेर लोङला अलिकति बिमार तिदै ताजिमिसम हैन ह्याङ लोङला तर चु साँच्चन परमेश्वर आप्त है ह्याङ चाहिँ सच्चन चुरी 12 जना चेला नङ्ग्रिन थेनी विभाजन ताजी छोटो ताजी अनि पत्रुस गिक्से पिसस लाजी एकछिनले थ्या आफै नै परमेश्वर त भरोसा लावारे परमेश्वर त विश्वास लावारे हो त्यसै लामखेरि चु 12 जना चेला त परमेश्वर चाहिँ ट्रेनिङ पिनवन मुम्म थियो अनि तिनीलाई तिनले ह्याङ द ट्रेनिङ पिन बा अनि प्रभु खासिन चु दाने जुन खासिन ए चुस्पलो उसपलो ह्याङले आकुल तर ह्याङला गुंग्रिमी परमेश्वरलाई जीवित वचन है छन्म वचन ह्याङलारी मोला चोरी विश्वासिनो ह्याङ चाहिँ विश्वास लादछि तिनी काट्दै जना चाहिँ समय ह्याङ छ भने सेवकाइले चिवरा ह्याङबा खातबा बाना लासिनो चिवतामा है खान्दे दोन है खान्दे दोन समय से पिन्दे दोन चाहिँ ह्याङ चु तामाङ युलबारी जति जना मलाई ह्याङला सेवरी है चु आथेबा आगोबा काटे जना चाहिँ प्रभु यीशुले बारेर आसेबा गात्ता ह्याङ चाहिँ थेना लात गोना लात त्यो चु जिम्बार चाहिँ राङ दुदा नादा पिनो मला चोरी जति जना थेसी दान्डे छन्नु वचन थेसी शिव गात्ता सबै जिम्बार पिनो मला चु पास्टर एल्डर डेकन देन हैन ह्याङ परमेश्वर वचन सुन्न ये तो पाँच ये सोगो अनि ओरुदै तिक्लो सोनलो बिसी परमेश्वर वचन चाहिँ सुंगो मला तर पत्रुस जो प्रकारला अल्फ जो संख्या विश्वास ह्याङलारी मूल विषम चाहिँ ह्याङ राङ्नै सो राखान ओरुदै सोना लाभ राखान ओरु त सोना लाभ लागि राङ्नै कडा त जिन त राङ्सिने सेदो जी ओरु त बाना लाभ राङ्सिन आसेबा हैन निजो तिम्रो ज्यार्जेला ताम्री पाङमरा नि सामुना सरदम रिठे झाग्रे पिउन नि रिठे झाग्रे देन ताला तिदै आगोबा तिदै आसेबा विश्वासन लाउर आखम मलाई विषम चाहिँ ह्याङ चाहिँ तिदै लाउर आखम राङ आफ्नो ह्याङ पक्का तादोजी जम्दै परमेश्वर त गे लाउर ह्याङ सिखामला है जो हान्छम चाहिँ तिदै लाउर खाम जम तिनीलाई गुङ्री जो परमेश्वरलाई वचन जो तुनमन ला पाङबा तिले विषम ह्याङला समय धेरै 9-20 ताजिम चाहिँ भुटान डिम हैन हो त्यसैले हामीले समयलाई ख्याल बिन्दै परमेश्वरलाई वचन नि जति छन्नु वचन जति वचनलाई चाहिँ लागे मान खाउन लागे मान खाउन हैन जति थेनलाई चाहिँ थेन लागे मान खाउन है अस्पतालमा बढला जन तर दिनु पढला त चाहिँ तिनी आलिले पढलाई बिसम थे त ते प्रकाश नै खाउन तर परमेश्वरलाई वचन चाहिँ प्रकाश चाहिँ नि जब यहाँ प्रार्थना मलमले चिजी ध्यानले परमेश्वरलाई वचन थियो नि चुरुङ्गा चु वचन त पढ्ला नपढ्ला गाला चुरी यति सारो प्रकाश परमेश्वर चाहिँ पिन्वन मलममा हालेलुया तिनी ह्याङला गुङ्री जीवित पवित्र आत्मा परमेश्वर ह्याङला गुङ्री चल्दा हुन् मलाई है तिनी हान्छम ह्याङ चाहिँ यति जना रोता राखम गेला चु परमेश्वरलाई योजना हो परमेश्वरलाई इच्छा हो ह्याङ चाहिँ शुभ प्लान हैन अंग्रेजी हान्दै ताम अंग्रेजी जो अंग्रेजी हान्दै पाङमा ताम जिङला त ह्याङला प्लान चाहिँ गुड देन रो तर परमेश्वरलाई प्लान चाहिँ एक्सेलेन्ट हो अनि एक्सेलेन्ट तावसे लाम के तिनी ह्याङ यति जना रुतार काम चाहिँ नि हैन ह्याङलाई ह्याङ आयाङनन आमालाई गर्वरिन परमेश्वर चाहिँ सोभ योजना प्लान हो तिनीले तिनी खाल्चे डानु म थियो ह्याङ यति जना रुताला बिसिन हैन चुरिङ दागानालाई मेमे दाने क्यानाडा दोजी मेमे चाहिँ खाइमे कुनो म्राङ मंग्रे आमराम क्लारे दो मेमे तर मेमे चाहिँ अर्को नै म्राङ मारे मत कि ह्याङ चु जम्मन चुरि रुक्तासिन सेवलावर बिसिन रुक्ताला बिसिन मेमे चाहिँ आमराङ भो गाइने आमराङ भो तर परमेश्वर चाहिँ वनमन म्राङ बोला वनमन ब्रिबला वनमन ब्रिबला ह्याङला आमालाई कोग्री मोमो खेरिन परमेश्वर चाहिँ सोभ योजना चाहिँ तिनी ह्याङ यति जना त पुरा ला मला हालेलुया हो त्यसैले आम खेरि ह्याङला लु गाला चाहिँ अन्तरबिम्ति जुन मलाई राङ दोको त चु चेला राङमा आता गई गोसी सेसी थायङसे नै परमेश्वर त धोका आपिन गो बिसिनुन चाहिँ गाला या हिन जोडलासिन राङ्नु त मलम थान्ना अनि राङदो चाहिँ नै बिचरलास पिनो है अनि डान्सी पिनो तिनी ह्याङ्दा जिम्मेवारी मलाई तिनी हो त्यसै लामाखेरि जस्तो नि स्थिति तिला आता गई हैन जस्तो नि स्थिति तिना आता गई स्योरी चासिनु नेसे चावर तिला ह्याङ्दा आरेसे पनि परमेश्वर आपसे ह्याङ्दा खाइमै फाइदा नातान अनि ह्याङ सिधो से पनि परमेश्वरलाई आपला गेरी परमेश्वरलाई आपला निम्ति ह्याङ सिवर तयार तादोला हालेलुया आमेन तिनी चुरी काटेत कुरा ngay
अब 양은 ताम्रे पाङबर लामदेन गाचरी तामकिक पाङबर मानखादोजी पाङदोजी ngala lagi ngerem somrem taji churi मुन्ना भुटान फेसबुक ल सञ्चालन माध्यम रे ngala बारे रे विरोध लावा मिगा छे है विरोध लावा फेस भुटनिस फरम बिउन चोरी न्यूज एन्ड फरम बिउगलारी ngala विरोध रे चुसे के विदेशी खैरेका दे बामना प्रचार लामना अनि चोल मिगा त विश्वासी सोमना केर बर्मना चुङमना सरकार चो मिद चाहिँ तिनन चुङो बिसिनुन फेसबुक रे बेवला ब्रेवन मला हेरम सौर्यम ताजी तरंगा परमेश्वर त थोजे चेपिन्न हालेलुया महिमा ताकाय परमेश्वर से थे गुरु रे ngai परमेश्वर ल वचन पाङरा खामछ भने थे मी थे बाठो बिसी थे ताङमन मोर्तला तर थे मी बाठो आइन थे मी बन्धन बाठो आइन बन्धना बाठो आइन तर परमेश्वर त महिमा पिनमा थेसे थे ग्रुप रे वनलासी परमेश्वर ल ताम प्रेम बसेला मै फेरि मुब जति जना मेम्बर का छन् परमेश्वरको वचन आथे बसे नि थेजी नि त हैन थेजी न ngai पाङ दिसम थेनि ngada चुरी या खिबर दोखायल ताला तर ngai तिदै पाङ मारे तिदै बिवारे तर ngala विरोधी ngala फोटो इसिनुन ngala मोबाइल नम्बर इसिनुन चुसवा के लामना सरकार पुलिस चुसे चुङसी चुद चाहिँ झेलि यु चिटन लाउ बिसिनुन कारबाही लौ बिसिनुन ब्रेबला ब्रेवन मला nga परमेश्वर धेरै थोजे चाहिँ पिना तिरेसम ngai ब्रिजि मिसम थेनि ngala पकन खिगेला नि त ngai थेरि ब्रेव हिन्छम तर थेमी पाठो बिसि दे डान्नो उताला एक्ज्याक्टली प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने यांसी यीशु बिचार लौले शैतान चाहिँ क्रुस चाहिँ प्रभु त जब क्रुस चढलाइन थेसे डान्जी ngai डाची यला परमेश्वर चाहिँ खै येसी खटिला खामचे यति सब अचम्म गेला भ येसी बचला खामचे या आफै बिच डाउने तर 3 दिन न बात्री यांगला परमेश्वर तिक्ताजी फेरि जीविताजी छन्म परमेश्वर yang छन्म परमेश्वर yang छन्म yang होतेछ लामा छन्म मोसे लामा के त यांगला क्रिसमस yang चाहिँ मान लाव त हैन 25 डिसेम्बर यहाँ चाहिँ क्रिसमस तिले अब 25 बाइबल मी 25 नि बिहिबार तर जसै हिन्छ यहाँ चाहिँ क्रिसमस सेलिब्रेसन लाउ क्रिसमस सेलिब्रेसन यहाँ चाहिँ तिल लाग्लो छन्ब मिला देन बर्थडे सेलिब्रेसन लाउन नि शिव मिलामा लाउन त आ शिव मेरो छन्ब मोसे लामका लाव त होदेछ लाम के यांगला परमेश्वर छन्ब परमेश्वर हिन्ना यांगला परमेश्वर छन्ब लावसे लाम के छन्ब मोसे लाम के ग yang चाहिँ तिनी इते जीवित yang नै लावर खाम त हान्छम यांगला परमेश्वर छन्ब आरे चाहिँ yang चाहिँ तिदै लावर खाम केला हो त्यसै लाम के यांगला परमेश्वर आबला चाहिँ तिक्ला हो yang चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेसन लाबा हाउ ग्रेट परमेश्वर है काते मान परमेश्वर यांगला परमेश्वर हो र तिनीलाई दिने परमेश्वरले वचन चोतेन ठान्न र राङदो र बिम्ती थेन मला र सबै चाहिँ यांगला मलम थान्के सबै डिके यागिक सबै चाहिँ yang दिक्सिनुन यांगला तामङ युलसारी पार आथेबा आके नेमेका ने कुना काप्चेरी मोबका त यांगला परमेश्वरले जीवित वचन खातलासी थेन लागे प्रभु र खातलासी भागे यांगला सबैलाई चाहिँ उद्देश्य चाहिँ थिगिक थान्चिनु थिगे लागे र तिनीलाई दिने इतेन थानबन लिट लाभ भाइ त फेरि बाँकी समय चाहिँ भाइ र फुल्दोजी लसो फ्यापुल्ला जय मसी